Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merloloah tengok diri, widing kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makding ku pesakat kami sukutan keluahanen. Mersodip mu kita asa datong idengan ditendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasehate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, tulusi kesangapan, oda kinilea. Bage sinidok lapihan simbadia, Imosi tersurat di Habakuk bindu 2, ayat 5, soh ayat 20. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat di ayat ke-16 ken si mendok. Bagian dari, dapat mo geleran munola termela, janah oda lako ipesangap. Mo bah mo kesangapan mo gabe kelean. Ipaksa jahoba mo kono, menum icaban nai, seenggosin hukum bamu. Yenum komo nai juma bejebemo ko. Ale dengan sada kepercayaan, kuasa, enggak tingo merdengan kesangapan deket harta. Kala si merkuasa merasa toko ipesangap, deket dapetan kini bea. Oda heran, mulam bue kala si bagidi mengulakan lemo-lemo Athena, meradepkan denganna, termasuk mo keluargana, asal mo dapetan kini bea, deket kesangapan. Doa Athena, makin ipeteridah kekuasaan, makin beak na iya, makin ipesangap janah ihormat. Ale dengan merlemo-lemo ate meradepkan dengan jelma, imulai pengidon asa ipersangapi. Naik, nahaka pepulungkan harta. Pengilako si bagidi, peteridahkan si so adil mendahikan jelma. Mengototoi kala asa dapat keuntungan sendiri. Bahkan memuat belang tanoh, janah memuat simbuin-buin nabana, hasil tanoh oda memikirkan generasi si tanpod. Si deban nih, lot ma eksploitasi sumber daya manusia, bagi memeroh gegoh kala, tapi oda memere upahna, bagi sini kerejo kena. Kala si bageni, pekirohkan kini lea midirina sendiri. Ulangkan pesangap, kala dapetan kini lea, deket menjalo penghukuman Tuhan Jahobanai. Tuhan Jahoba menggoncang, deket petumpatkan kala sin jahat, tapi kala sin benar, peluah Tuhan Jahoba. Ale dengan kadingkan cara-cara geluh si merlea. Pedah pengilako si mengeleai dengan jelma. Pecerepkan diri, memeraikan diri mengulakan si benar, imo dalan si mersangap. Dalan sangap imo si pekirohkan kemuliaan, janah merkitekani Tuhan Jahoba ipesangap. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, tolong mo kami asaboi menadingkan cara-cara si merlea, ibas ngeluh nami. Pergegohi mo kami mendalankan cara ngeluh si benar, janah mersangap ibagasan gelarmu. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau banta. Shalom.